Kaseng Kongres kabadon hakaliang persya menta kasni kalapan bena bahkan Ujor syaka High Court na kabenta ban Pynduh ya Jinglong MLA ya Ngut ki MLA Kaseng Kongres ki balapan yaso syaka NPP. Kani gecing penbena kalong hadin ba ulampang ke ying dorbar tauan uba Thomas e Sangma ulapan pau ba Kaseng kalong kabalait luoj ban Ujor persya e karai chong u kaba mencur ban penyaso ya Ngut ki MLA ka Kongres bat ke NPP kum kaba biangkat kum kaan u MLA Kaseng Kongres uba deru u opposition chief whip uba Ronnie Wee Lingdo ula ong ba kidang panjing mut na kiriu syempang ha kaliang kaan bat ra ya kani kamat sya ka High Court. Legal experts. We will take this up in the court of law, and regarding the decision of the speaker, that we will take up a file a petition in the High Court. Kaseng United